muvugizi ari mu ruzinduko mu mahanga. Ndabashimiye cyane. Muracyumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi short waves metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Naho kuri internet turi kuri wa3 radio yacu voa.com. Nshuti zacu mwese uko mugana mwiriwe neza. Ni Thomas Kamirindo basuhuza, ikaze muri aya makuru twabateguriye kuri iyi saha. Jewe ikibazo mfise ibintu byose narabigurishije, simfise aho mba ndi mwibarabara, nta naho mfise jewe nsubira. Mu bantu 8,000 biri aha Murongwe, ngazi yuko ata 3,000 biba bisigaye ngaha bitiyandikishije, turahagorewe n'ukuri ni mudutabara. Aba ni bamwe mu Barundi bacumbitse mu nkambi y'impunzi ya Murongwe mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari mu myigaragambyo basaba gusubizwa mu gihugu cyabo. Urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye Cour internationale de justice mu gifaransa rwategetse Uganda guha Kongo indishyi z'amadolari arenga miliyoni 300. Naho muri Somalia igisasu cy'umwiyahuzi cyahitanye abantu 6 mu murwa mukuru Mogadisho. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure nyuma y'aka kazi ke. Amakuru rero turayahera muri Somalia i Mogadisho, umurwa mukuru. Umwiyahuzi yiturikije n'igisasu ku modoka yarimo intumwa zishinzwe guhitamo abadepite mu nteko ishinga amategeko, yahitanye abantu 6. Fidele Niyongabo aratubwira ibindi. Iyo bombe yaturikiye kwibarabara rijana ku kibuga c'indege cyo kumugwa mukuru uno musi wa gatatu. Ivyerekeye uwakoze ico gitero ntivyamenyekanye buno nyene. Osman ari mu babonye ivyabaye avuga ko yiboneye ubwiwe ibiziga vy'abantu 9. Yamara Abdikadir Abdirahman ayoboye ishirahamwe rya za Rusesabaniha ryitwa Amin, we atanga igitigiri c'abantu 8 bapfuye. Imbere yaho umumenyesha makuru afata amafoto w'itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters amenyesha ko yabonye ibiziga by'abantu 4 n'imodoka 4 zononekaye mugihe Ahmed Nur afise imangazini iri hafi yaho iyo bombe yaturikiye atangaza ko yabonye n'imiburiburi ibiziga by'abantu 5. Muri kahise umugwi Al-Shabaab ukorana n'umugwi Al-Qaeda waritira ibitero nk'ivyo. Uyo murwi urondera gutembagaza leta ugashiraho igendera ku mategeko y'idini rya Kiislamu. Urakora kenshi ibitero ukoresheje ingoho n'amabombe ku nteko zijeje umutekano no mu bibanza vya leta canke mbere no ku basivili. Iyo mugwi kandi urakora ibitero ku nteko zijeje gucungera umutekano z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Tuve muri Somalia tujye muri Benin, kandi Fideli Niyongabo dukomezanye atubwire uko abantu bitwaje intwaro bateye abashinzwe kurinda parike y'igihugu, bica abantu 6 barimo umufaransa umwe. Fideli komeza. 5 muri bo n'umusirikare barishwe igihe abandi 10 bakomeretse igihe abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye bakora ico gitero. Ico gitero cihaye inkumbi kurusha ibindi vyabaye kuva mu kwezi kwa12 mu mwaka urangiye w'2021 mu buraruko bw'igihugu. Imigwi ikorana n'umugwi Al-Qaeda na leta ya Kiislamu yaratandukiye ako karere ivuye mu bihugu vya Burkina Faso na Niger. Ibitero biherutse kuba muri Benin, Togo na Cote d'Ivoire vyerekanye ko uruhagarara n'ubwicanyi biterwa n'intagondwa za Kiislamu biko bitera bitandukira ibindi bice biturutse mu bihugu biri mu karere ka Sahel. Izo ntagondwa zimaze imyaka 10 zikora ibitero muri ivyo bihugu. Abahoze ari abasirikare b'u Bufaransa bamaze igihe bamenyereza abajejwe gukingira ibibanza biri mu inyamaswa muri Benin. Baranabaherekeza mu gihe baba bariko bagenzura ivyo bibanza. Bitegekanijwe ko leta y'ico gihugu igirisha inama yihutirwa y'abashikiranganje uno musi wa 4 kugira yihweze ubwicanyi n'uruhagarara bitera vyiyongera mu gihugu. Fidele Niyongabo, buretse kugenda noneho tubwire uko ingabo z'Uburusiya zatangiye imyitozo mu gihugu cya Belarusiya. Ni mu gihe Ubwongereza bwatanguje utwigoro dushasha twerekeye guhwamika icuka kibi kihari ku bijanye n'igihugu ca Ukraine. Mu biganiro i Moscow n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov, umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Ubwongereza Liz Truss yagabishije Uburusiya kudatera Ukraine. Agabisha abategetsi b'Uburusiya ko gutera igihugu kibanyi ca Ukraine bizogira ingaruka mbi zikomeye cyane ku gihugu cabo. Ukraine n'umugabane w'Uburaya. Abategetsi ba leta zunze ubumwe za Amerika bagabishije ko Uburusiya bushobora gutera Ukraine nyuma yuko
bukoranije inteko nyinshi cyane zabwo hafi y'imbibe z'ico gihugu. Zagirije abategetsi b'Uburusiya ko bariko batuma icuka kibi ciyongera kurushiriza mu kugirisha imyimenyerezo ya gisirikare n'igihugu ca Belarus. Uburusiya burahakana ko buriko butegura gutera Ukraine, bumenyesha ko bufise uburenganzira bwo kurungika inteko zabwo uko bushaka ku butaka bwayo hamwe n'ibihugu bicuditse mu gihe bivyemeye. Bumenyesha ko imyimenyerezo ya gisirikare igenewe kwivuna umwansi. Ukraine nayo nyene yatanguje imyiyerekano ya gisirikare ku ruhande rwayo uno musi wa kane, izobandanya gushika ku itariki 20 y'uku kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, co kimwe nk'iy'Uburusiya. Fidel Niyongabo urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Inshuti zacu mbibutse ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri YouTube VOA radiyo yacu. Ijwi rya Amerika. Nshuti zacu noneho tujye mu makuru yo mu biyaga bigari. Minisiteri y'ubutabera ya Uganda uyu munsi yasohoye itangazo ryamagana icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye Cour internationale de justice mu gifaransa ejo kuwa gatatu rwafashe umwanzuro wa nyuma mu rubanza nyine rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda, rutegeka ko Uganda igomba kwishyura amadolari miliyoni 325 yo kuzasana ibyangijwe n'ingabo za Uganda igihe zari mu ntambara muri Kongo. Iryo tangazo rya Minisiteri y'ubutabera ya Uganda ryemeza ko ibivugwa ku ngabo za Uganda ari ibinyoma kandi ko hirengagijwe uruhare rw'ingabo z'ibindi bihugu nabyo byari muri Kongo igihe kimwe na Uganda. Inkuru irambuye tuyibaza umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Geoffrey Mutagoma. Urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye rwafashe icyo cyemezo kuri uyu wa gatatu nyuma y'imyaka 17 rwemeje ko ingabo za Uganda zarenze ku mategeko mpuzamahanga zinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rwemeje kandi ko zashyigikiye imwe mu mitwe y'abarwanyi mu ntambara yabaye hagati y'igihumbi 1998 n'ibihumbi 2003 mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Kongo. Muri uru rubanza rwagejejwe bwa mbere mu rukiko rw'umuryango w'abibumbye rusumba izindi mu mwaka w'igihumbi 1999, umucamanza yategetse ko Uganda igomba kwishyura izo ndishyi mu byiciro. Harimo miliyoni z'amadolari 225 z'indishyi zigenewe abafashwe ku ngufu, abinjijwe mu gisirikare ari abana n'imiryango y'abapfushije ababo bagera ku 15,000. Urukiko rwagennye miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika ku byangijwe n'intambara na miliyoni 60 z'amadolari y'Amerika y'umutungo kamere nka diyama na kolta rwemeza ko Uganda yacukuye mu ntara ya Ituri. Rwari rwasabye ibihugu byombi kumvikana ku buryo bw'indishyi, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iza kugaruka mu 2015 ivuga ko ibiganiro hagati y'ibihugu byombi byahagaze. Icyo cyemezo gifashwe n'uru rukiko rukemura impaka hagati y'ibihugu n'intakuka kuko nta rundi rwego rw'ubujurire rubaho. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iri tangazo rya Minisiteri ya Uganda ryamagana rero kiriya cyemezo cy'urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye. Dushobora kuza kuyigarukaho mu kanya gatoya, ariko noneho dukomeze tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nkambi ya Mulongwe mu burasirazuba muri Kivu y'Epfo havugwa imyigaragambyo y'impunzi z'abarundi bifuza gusubizwa iwabo, ariko kubera ko zitisanze ku rutonde rw'abagomba gutaha mu cyumweru gitaha. Ibindi n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedasto Ngabo uri Uvira. Izi mpunzi zo mu nkambi ya Mulongwe zirenga 180 ziri kwigaragambiriza akorera komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Mulongwe, zivuga yuko kuba zitashizwe ku rutonde rw'impunzi zizahunguka ariyo mpamvu yatumye zikora imyigaragambyo. Nije imbere Meline na Manirakiza Desire ni zimwe muri izi mpunzi zo mu nkambi ya Mulongwe zakoze imyigaragambyo. Jewe ikibazo mfise ibintu byose narabigurishije kandi nari nariyandikishije, none baransigaje simfise aho mba, ndi mwibarabara n'abana. None raba kuntu mwodufasha nukuri natwe tukaza, nukuri turageramiwe, abana bariko bararira barahwerera inzara. Aha turi kuri senene ho twaraye, none umunsi niho turi. Nta naho mfise jewe nsubira. Nko mu bantu 8,000 biri aha Mulongwe, ndazi yuko ata 3,000 byo bisigaye ngaha bitiyandikishije. Murumva ko turi beshi cyane, ariko bazana bibijya mu modoka ari buto buto
kudupakiramo ngo tugende tujya nako dutwara abantu batanu umuryango umwe abafise abantu 8 kamwe nikabatwara ni kuvuga baca batwara imiryango mike kugira ngo bikunde ngaha tuzohamara imyaka 3 imyaka n'imyaka 5 kandi turahagorewe n'ukuri nimwe dutabara. Niyo Mwungeri Sandrine nawe mu bakoze imyigaragambyo y'abifuza guhunguka atangazwa n'uburyo yibuze ku rutonde rw'impunzi zo mu nkambi ya Murongwe zizahungurwa kandi yari yaragurishije ibikoresho byo mu nzu ndetse n'imirima ye. Nk'ubu abo twandikiwe rimwe bose bagira bagende hama natwe bacadusigaza nta kintu na kimwe dusigaranye. Imirima yose twaradandaje no kumbuga twaradandaje ubu umwana ararira akagomba akagori ntituronke icyo tubahereza n'amafaranga yose ubwo bugori twadandaje amafaranga twarayamaze none tugiye gusigara none tugiye kuba abandi ugahura mu nzu muri babiri hagiye umugabo nawe umugore urasigaye ese kubera turi ku ifomu imwe ese umugabo amaze kugenda nawe umugore ugasigara wowe usigaye wosigara arondererwa nande cyo biroca bigenda gute we ni murabe ukuntu mwodufashe kugira natwe tuve ngaha. Izi mpunzi zakoze imyigaragambyo zigaragaza kandi ko impamvu nyamukuru iri gutuma zihunguka ari impamvu y'umutekano mu kurangwa mu teritwari ya Fizi ari nayo inkambi ya Murongwe iherereyemo ndetse n'ikibazo cy'inzara. Turahantu habi kuko umwanya bashobora kuza kudutera kuko twumva ko hari abantu binjiye cyatumye baza ntacyo tuzi ariko kenshi na kenshi twumva yuko haba baje kugwanya abantu bo ngaho barobere ako natwe turavye nabe byo dusitaza usanga natwe turabigendeyemo. Igituma abantu benshi bariko bagira inguvu zo guhunguka no kubera ubuzima babayemwo bugoye bariko baronka amapokezi batevye bararima izuba rikabatanga imbere imirimo igaca yuma. Byo byose nivyo vyori kubarinda kugira ngo bibafashe kugira bashikira amapokezi bagaca bagira ubwoba babona yuko inzara igomba kubikira mu bana. Niyo mpamvu rero benshi bishizemwo umutima wo guhunguka baje mu gihugu cyabo baje kugoregwa iwabo. Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Murongwe ivuga yuko bagabanyije umubare w'impunzi zizahunguka kubera imodokari zitwara izo mpunzi ariko nyuma y'ibyumweru 2 bazahungura izo mpunzi zavanywe ku rutonde. So bwa mbere impunzi z'abarundi zikora imyigaragambyo yo gusaba yuko zahunguka. Umwaka ushize impunzi zo mu nkambi ya Rusenda nazo zakoze imyigaragambyo yo gusaba yuko zahunguka. Biteganyijwe yuko mu cyumweru gitaha hazahunguka impunzi zo mu nkambi ya Murongwe zirenga 250 zigizwe n'imiryango 74. Mwomenya yuko tariki ya 26 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 HCR ifatikanyije na leta ya Kongo bahunguwe mu gihugu cy'u Burundi impunzi zo mu nkambi ya Rusenda 269. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika Uvira Mutara Kivuye. Ijwi rya Amerika nyine nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye Cour internationale de justice mu gifaransa rwategetse Uganda kwishyura amadolari miliyoni 325 Uganda kubera ingabo za Uganda zari mu ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zonona ibintu byinshi. None Ubuganda leta ya Uganda iramagana iki cyemezo. Turi kumwe kuri telefone n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kampala muri Uganda Ignatius Bahizi. Bahizi we wiriwe neza? Wiriwe neza murakomeye. Yego niko iyi leta ya Uganda irahera hehe yamagana icyemezo cy'urukiko? Mbere na mbere leta ya Uganda ivuga ko icyemezo cy'urukiko kitabayemo ubutabera na gato kuko ngo mu 2005 urukiko rwasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutanga ibimenyetso simusiga kubigaragaza ko Uganda koko ibyaha ishinjwa yabikoze ariko ibyo Kongo yananiwe kubikora. Akaba rero leta ya Uganda ivuga ko itazi aho urukiko rwahereye gufata iyo myanzuro kandi ibyo rwasabye leta ya Kongo itarabikoze. Nanone leta ya Uganda ivuga yuko ngo muri icyo kirego cya mbere n'imyanzuro urwo rukiko rwabanje gufata 2005 igihe Kongo yareze urwo rubanza hari hatarimo ibintu bimwe byagaragaye mu cyemezo rwarayirufashe nko kuvuga ko ingabo za Uganda zagiye mu bikorwa byo gufata abagore. Ibyo bintu ntabwo bazi aho birimo guturuka kuko niho byagaragaye bwa mbere mu cyemezo cy'ejo urukiko rwarayirufashe. Akaba rero Uganda iyamagana ivuga ko ibitabyera na gato. None se Bahizi we ubwo se bivuze yuko Uganda izishyura ntizishyura? Hari akanunu hari agakuru ubifiteho?
mu cyegeranyo cyangwa se mu nyandiko minisiteri y'ububanyi n'amahanga yasohoye ntabwo ijya ikomoza ku cyo kuvuga ko izishyura amafaranga, ariko yavuze ko igiye gukomeza mu biganiro na Kongo, kuko ndetse banibaza impamvu uru rukiko rwafashe imyanzuro mu gihe umubano hagati ya Kongo na Uganda wari umaze gutera intambwe nziza, barimo ubufatanye bw'umutekano muri icyo gihugu, bari mu by'amajyambere, barimo gufatanya mu bintu byinshi, bakaba rero babona ari bya bindi by'imiryango mpuzamahanga yo kwivanga mu kuntu Afurika iba ishaka gukemura ibibazo byayo, atari ko bagiye gukomeza ibiganiro na Kongo nubwo hari iki cyemezo, barebe ukuntu bakemura iki kibazo, ariko icyo kuvuga ko bagiye kuyishyura ntacyo bigeze bakivugaho muri iyi nyandiko. Ndagushimiye Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kampala. Urakoze. Murakoze namwe, ndabashimiye. Yego, hagati aho ngaho nongereho ko ibyemezo bifashwe n'uru rukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye ruri irahe kuva mu 1948 niba nibuka neza, ibihugu byinshi ntabwo byemera ibyemezo byarwo, ugasanga ibihugu byinshi birabisuzuguye, kandi koko uru rukiko nta bubasha rufite, nta gisirikare, nta gipolisi, nta parike igomba kujya gutegeka igihugu cyigenga ngo shyira mu bikorwa icyemezo nafashe. Nshuti zacu, iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudusange no kuri Facebook na YouTube VOA radiyo yacu. Ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa kabiri buri mwaka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umunsi wo kuzirikana ububabare mu ryinyo. Ni umunsi wizihizwa mu rwego rwo kwibutsa abantu bose gufata neza amenyo yacu. Twayafata neza gute rero? Ni ibiki bishobora kutwangiriza amenyo? Mugenzi wacu Eugene Mukankusi arabiganiraho na Dr. Joseph Mwiza, muganga w'amenyo mu bitaro by'i Kabgayi mu karere ka Muhanga, intara y'Amajyepfo mu Rwanda, na Dr. Yvette Mukarugwiza, nawe ni muganga w'amenyo, akorera i Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Muganga Joseph Mwiza aratangira atubwira zimwe mu ndwara z'amenyo. Zimwe mu ndwara z'amenyo ziza ari nyinshi kandi ubona zarashegesha abantu, akenshi usanga ari indwara zagiye zicukura amenyo, noneho zikagenda zitera abantu ububabare butandukanye bugenda butandukana muri intensite. Donc ububabare bugenda butandukana bitewe n'aho gucukurika kw'iryinyo kugeze. Hakaba n'ubundi bubabare buterwa no gufatwa kubiba bicikije iryinyo nyirizina. Ubu ngubwo akenshi usanga aribwo bwiganje. Wenda bwa gatatu nakuvuga buza gake gake ni ubw'ama-accident. Byo ni ibintu biza ukazibonera, ariko ubwo bwa mbere nibwo akenshi usanga tubona nabwo umunsi ku wundi. Yego. Yego, mu kanya turaza kubigarukaho ku buryo burambuye. Reka nk'umwanya na muganga Yvette, nawe akunze kubona abarwayi bafite ibibazo byo mu kanwa, ibibazo byo mu menyo. Mwebwe izo mukunze kubona, cyane cyane izo mukunze kubagana nk'izihe? Murakoze cyane. Indwara dukunze kwakira umunsi ku munsi cyane cyane izo gucukuka kw'amenyo. Ikindi ni indwara zikunda guturuka kuri uko gucukuka kw'amenyo, abarwayi ntibabyiteho, noneho bakaza babyimbye, bagize ama-infection, bikaba byakomeza bakaza babyimbye nk'isura, we akaza avuga ko yabyimbye isura ariko atazi aho byaturutse. Ikindi dukunda kwakira ni uburwayi bw'ishinya cyangwa se ibikikije iryinyo. Nubwo bw'ama-accident, ariko cyane cyane ni izo ngizo eshatu zibanza nizo dukunda kwakira umunsi ku munsi. Yego. Ubwo muraza kutubwira rero zimwe ikibitera uretse accident, ibindi birumvikana hari impamvu ziba zabiteye. Nagira ngo muganga Joseph atubwire ku bitaro bya Kabgayi mwebwe izo mukunze kubona cyane n'izihe? Murakoze. Mu bitaro bya Kabgayi dukunda kubona indwara izwi n'abaturage, ndetse akenshi usanga bafiteho ubumenyi buke cyangwa buciriritse, ariko ntibasobanukirwe uburyo yivuzwa. Indwara yo gucukunyuka kw'amenyo nk'uko muganga Yvette yarabivuze, akenshi bakatugeraho bimaze gufata indi ntera ku buryo ubuvuzi bwayo buba busaba ibintu rimwe na rimwe birenze ubushobozi bw'aho baje kwivuriza,
ku buryo rimwe na rimwe havamo n'amataransiferi cyangwa se gukuka kwayo. kandi iyo urebye imirwarire y'iryinyo ubusanzwe iyo bitangiye gufatwa ugenda ubyumva, nyamara kuba bidakabije rimwe na rimwe ntibitabire kwivuza, hanyuma bakaza byafashe indi ntera. ariko iyo hakiri kare ubusanzwe rwose amenyo aravurwa. ubwo ngubwo rero nibwo dukunze kubona cyane bwo gukuka kw'amenyo, kuko muganga wundi yari yabivuze, n'ishinya, kwarukana ishinya yorosoka ku menyo, cyangwa se hagafatamo ibintu bimeze nk'isima niba ariko navuga, cyangwa se karabasasu, ibintu bigenda byomoka, bigenda byomora ishinya bikayisimbura aho yari yometse. akenshi iyo bimaze gukabya bikunze gutuma iryinyo rinajegajega rikikuramo. abantu baza kwivuza ugasanga amenyo arajegajega, ndetse ubwo ngubwo ni nabwo bubi cyane kuko ubwo ntiburyana. akenshi usibye nko kuba yakwiborosa ishinya ikava amaraso, cyangwa se hari n'ikintu kiyikomyeho ikava amaraso, wakumva ni ibintu bisanzwe bitanamuriye, noneho hakazaza bimaze gufata intera yo hejuru yo kunyeganyega kwayo ku buryo biba bigoye kongera kuyafatisha. ibyo akenshi nibyo dukunze guhura nabyo. reka ikiganiro, kubera ari ikiganiro giha umwanya abakunzi b'ijwi rya Amerika nabo bakibariza, ubwo mu kanya nawe ndaza kugerageza kugusobanuza neza impamvu mubona zituma abantu batinda kwivuza bikagera n'aho amenyo yabo avamo. reka mubanze twakire ku murongo wa telefone Ruhamya. ndagira ngo mubaze, nk'iyo ugiye nko muri farumasi ukagura umuti witwa carbonate, bakubwira ko hari indwara zimwe na zimwe uvura z'amenyo, kuba amenyo azaho utuntu tw'umukara cyangwa tw'umuhondo, ariko bijeho kandi uyikoresha buri munsi, biterwa n'impamvu tutavaho. nanone nkongera nkamubaza kubera iki firiwori, amazi arimo firiwori leta yatanze ko yakoresha Tanzania, Kenya na Congo, igice cy'iburasirazuba hano za Rubavu, bimwe y'amazi yaho byanga byakunda amenyo azaho utuntu tw'umukara cyangwa shokora, cyangwa twa shokora. nanone ugasanga hari inganda zikoresha firiwori. ni ukubera iki izo nganda zikoresha firiwori, kandi nayo nimwe y'amazi arimo firiwori ushobora kurwara kuzana amenyo tuno tuntu twa shokora. reka mp'ijambo muganga Yvette. ikibazo cya mbere kibaza ku bintu bijyanye n'ukuntu ujya muri farumasi ukagura bicarbonate. mu by'ukuri hari impamvu ituma muganga asaba yuko wakoresha uwo muti. ntabwo wowe wibwiriza kuwukoresha uko ubishatse ngo ujye muri farumasi uko ushatse uwugure. icyo ni cyo mbanza guheraho. hanyuma iyo uriya muti igihe muganga awuguhaye awuguha bitewe n'impamvu, nk'uko muganga Joseph yigeze kubivuga. hari igihe uba ufite bya bintu bimeze nk'isima yavuze byafashe byahumye ku menyo, ugasanga rero kugira ngo ubyoze byomoke biveho bitapfa guhita byemera ako kanya. umuntu akaba yatanga uwo muti kugira ngo umurwayi abe awukoresha igihe gito, bifashe kugira ngo bya bintu byafashe ku menyo bibe byakomokaho, noneho mu gihe cyo kuvura iyo shinya umuntu akuraho iyo myanda yose iba yarafashe bizagende neza. ikintu cya mbere naheraho ni uko ntabwo ari umuti wo kujya gukoresha uko ubonye, kuko niyo muganga awuguhaye akubwira igihe runaka ugomba kuwukoresha. ntabwo ari umuti wo gukoresha igihe cyose, ugomba kuwukoresha gusa ari uko muganga yawuguhaye, kandi nabwo igihe yakuhaye ntukirenze, kuko iyo ukoresheje cyane nanone ushobora kwangiza amenyo. ni ukuvuga ko biterwa n'uburwayi umuntu afite kugira ngo mumugenere igihe. yego, biterwa n'uburwayi umuntu afite, cyane cyane iyo afite ibyo bintu byahomye ku menyo bimeze nk'isima, nibwo dukunda kuyimwandikira kugira ngo bya bintu bise nk'aho byoroha byomoke, noneho muganga najya kubikuraho nawe bimworohere kandi biveho neza n'umurwayi akire vuba. ntabwo ari umuti wo gukoresha buri munsi. ikibazo cya kabiri nacyo urakimusubiza cyangwa ngihe muganga Joseph? yego, ikibazo cya kabiri cyabazaga ngo abantu batuye hafi n'amazi magari arimo fiyore nyinshi bazana utuntu ku menyo. nibyo koko, kandi nanone akavuga ngo inganda zikora iriya miti y'amenyo zishyiramo fiyore. nibyo koko, ni ukuvuga ngo nk'uko tubizi ikintu cyose iyo kibaye cyinshi cyane ntabwo aba ari cyiza. fiyore twese turayikeneye kuko fiyore ni ikintu gifasha amenyo gukomera kikayarinda gucukuka. niyo ndetse turi kuvuga umuti w'amenyo abantu bakoresha mwiza, turababwira tuti murebe umuti urimo fiyore,
n'akenshi nimujya kureba ku muti w'amenyo akenshi uzasanga handitseho ngo fluoridated toothpaste, ni ukuvuga ngo umuti w'amenyo urimo fluori. Ku muntu rero usanzwe utari hafi y'ayo mazi magari, fluori ni ikintu cy'ingenzi cyane, ni nayo mpamvu inganda nyinshi zizayishyira mu gukora umuti w'amenyo kugira ngo bibashe kurinda amenyo yo gucukuka. Nanone ariko kuri abo bantu baturiye amazi magari usanga fluori yarabaye nyinshi mu mubiri. Noneho uko ubibona gutya inyuma ku menyo nta nubwo ari ibintu wahanagura gutya ngo biveho, biba biri mu mubiri mo imbere. Kubera iki? Ni ya mazi anywa buri munsi, akoresha buri munsi, yatangiye gukoresha kuva akivuka, kuva akiri umwana, niyo mazi yakoresheje biragenda bikajya mu mubiri, ngo umubiri we uba ufite fluori nyinshi. Icyo gihe rero hari ubundi buvuzi tumugenera, ariko ntabwo ari ikintu wahita uhanaguraho gutya cyangwa ngo uroza n'uburoso gusa ngo biveho. Akenera kuvurwa mu bundi buryo. Ubwo rero ku kijyanye na fluori ndumva ari ibyo ngibyo, keretse niba hari ikindi yifuza yuko twavugaho cyane, ariko ni ibyo. Ubuhamya yigeze kuvuga ngo kuki inganda zishyira mu mazi. Amazi dusanzwe tuvoma ya robine agira ukuntu bayakora, bayatiritinga ku buryo ibijyanye n'ibyo umubiri w'umuntu uba ukeneye biba biri doze, biri ku kigero kijyanye n'ibyo umubiri uba ukeneye. Impamvu rero y'iriya ndwara yavuze yo guhindura amenyo twita fluorosis mu cyongereza, nuko akenshi abo bantu ibaho baba baragiye bakonsoma amazi akenshi yo ku makano cyangwa se yo ku marobine mu duce tw'iwabo, wenda ugasanga inganda zacu zitari zagera ku rwego rwo kuyatiritinga ku buryo ibasha kudoza fluori, kuko iyo fluori igaragara mu duce twagiye tubamo bimwe bita eruption volcanique, gukuruka kw'ibirunga akenshi. Noneho ugasanga ntiri konsantere cyane, twari biga hose ntabwo bagira icyo kibazo. Ikindi bavuga ko no muri produit ziba mu mazi biriya turya wenda zisambaza nazo kubera ko ziba zarabaye muri ayo mazi, nazo ziba zifitemo fluori nyinshi. Yabigoye rero kugira ngo umuntu utuye aho hantu iyo ndwara yice kure yarabyirukiye aho ngaho. Gusa nabyo namumara impungenge, yaje kwa muganga turamufasha, amenyo ye akagira uburyo ahindura isura agasa neza nk'ay'abandi. Rero icyo nakongeraho. Reka twakire Innocent Uwimana. Kuri iyi miti tuba dusanzwe tugura mu isoko yo kubungabungisha amenyo yacu, hari iyindi miti bo barazanye irushirizaho ubukari muri iryo twaba dukoresha kugira tuyikoreshe neza, kuko sinabona mu miti twaba dukoresha kari ingirakamaro ko twagerageza. Ikindi nacyo navuga yuko ko tworinda kuza turafungura nk'ibintu bigumye bikonona amenyo yacu cyangwa nk'ibintu bifise ubukari cyane. Muganga Yvette mwabwira iki Innocent? Ndumva ari mu Burundi. Murakoze cyane Innocent, ikibazo cyiza mubajije. Icyo ni ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza, baza banakitubaza kwa muganga. Ni ukuvuga ngo iriya miti singiye kuyirondora ngo nyivuge amazina yose, ariko nk'uko nabibabwiye, buriya buri muti uba ufite uburwayi runaka ugomba kuvura. Rero iyo ugiye ku isoko ukagura umuti utaramenya n'ahantu ikibazo kiri, utaramenya uburwayi ubwo ari bwo, ushobora gusanga umuti uguze nta hantu uhuriye n'uburwayi bwawe, bitewe n'uko nta nama ya muganga ufite ku kijyanye n'uburwayi bwawe. Rero ikintu nabwira Innocent ni uko mu by'ukuri iriya miti yose si mibi, ariko ushobora gukoresha umuti udahwanye n'uburwayi bwawe. Icyiza rero kirimo ni ikihe? Ni ukujya kwisuzumisha, noneho muganga akakwandikira umuti uhuye neza neza n'uburwayi ufite. radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iki kiganiro cya Eugenie Mukankusi na Dr Joseph Mwiza na Dr Yvette Mukarugwiza, bombi ni abaganga b'amenyo. Mwagisanga ku rubuga rwacu wa3.radio-yacu.voa.com mu gice cya Murisanga. Mu nkambi ya Mulongwe nk'uko twababwiye muri aya makuru, ni mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu mpunzi z'Abarundi bari mu myigaragambyo basaba gusubizwa mu gihugu cyabo. Urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye
cour international de justice mu gifaransa rwategetse uganda guha kongo indishyi z'amadolari miliyoni 325 kubera iby'ingabo za uganda zangije muri kongo mu myaka y'ibihumbi 2000. uganda irabyamagana ariko ivuga ko izakomeza kubiganiraho na repubulika ya demokarasi ya kongo. ndabashimiye cyane rero, mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Kuri mikoro mwari muri kumwe na Thomas Kamirindi. Umugoroba mwiza, murakarama.